Iya salam Bang Potes Zebra nomor 15 Bismillah Pak Jenderal Sadis. Iya salam Col. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Jenderal Sadis. Iya salam Bang Mira Semuda nomor 25 angka 3 2 1 10 9 8 Col. Salam Bang Potes Semuda nomor kantong astronot muda Kapten Hadi Yasir Semuda 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Ayo salam Bang Potes Semuda nomor 12 Moncong Asmara Ketua Sita Kapal Barat Bangkal. Semoga nomor 14 Iyakal Ketibi Bismillah Bangkit Ketua Haji Bustami karena sekarang angkat Lega Bangkalan mendukung Timur asal Bang Potes 3 menit dimulai dari sekarang. Ayo Col. Iya salam Bang Potes Zebra nomor 15 Bismillah Bangkit Ketua Haji Bustami karena sekarang angkat Lega Bangkalan 20 Sernasar PS Buntar Lom. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 Col. Iya salam Bang Merah Seberat nomor 12 termasuk Ketua Haji Abdul Ghaffar Kapten Tenang Pamekasan 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 Col. Ayo salam Bang Potes Zebra nomor 4 Lekor King Nasr King Nasr. Sebagai nomor 6 Lekor nomor 2 Lekor
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, cuy. Iya, Salempang merah segera. Nomor 16 sebentar dulu kawan. Dan berhati Sahrul Panding Sumenep. Semakin nomor 28 nomor 28. Kotnya juga siap untuk bola. Ini jok ambasador balap guys. 20. Ambasador freestyle balap. Satunya Jet Pneumatic. 7, ada 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, ada 5. Yuk. Segera nomor 32 Teknik Kedihati Ahmad Atiqi Utama 30. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, cuy. Ayo Salempang merah segera. Nomor 30 Kapten Zul. Lomba Macan Botek. Satu Haji Rafis Pamekasan. Iya, Salempang Botek segera. Nomor 30 sangat doser. Iya, Salempang merah segera. Nomor 14 itu Iya, Salempang Botek semenang. Nomor 40 dulu, Door Express. Kepada Bapak Wakil Bupati Sapa. Pas karpet mereka guys. Semakin babak kedua.